As a young boy, I had great aspirations. One day after school, I asked, Mom, what should I be when I grow up? A professional basketball player or a rock mo hin star? aror hei to I te hoe mhana I muri so I te hapi ra wau ia tu wau e mama e ha tau o hipa ia parian e au ai to taura popo aure ra tata himene ai ta akla aru e ho o ai to aure at o ma I te himene I ia e no atu te hei atu tawa ai tai ho wau I whari hia ia nu atua I roto I tau hapi ra whara hira I te pai ho pe au parau mai tau mo orome tua ia whai no pai roto I te pia matarohia o te era iau I te whaohipa I te morau e a mait ai e no te hamait ai I tau hapi ra. Te tau mitioni I te whenua tapone to I te ra I te hamatara to marmarma e to I te paiwarua I te matarara mai. O tā mau a wau I te tūtawa a teine ra wau a whaohipa e I te whatu I roto I tau o puara. Wariro te reira e mea hau atu I te mait ai. E te mauta e te mautua hine I roto I te e tāretia te heti aturi nei tātou I te tiar a hanhana o te mautamari atoa a te atua e I to tātou pāri I ariro e I tāta I roto I te mitia. I te hiora o te whatu, te mo mea fofa e ere ia I hea tātou e hamata ai, I hea rā tātou e haere ai. It is not where we start, but where we are No headed. te ia prautumu e whaite atu au I te tei matematika, e iahara o to e hape apea. Illustrate this principle, I will draw on some basic math. Now don't panic at hearing the word math. Matematika no BYU Idaho e tā te mo tāta atoa. Math faculty assure me that even the beginner will grasp this central concept. E hamata te rira nā ia I te whanhaura no te hoe reni hamata rā. O ia hoi te intercept. Te hamata rā o ia I tā tātou reni ora rā. E nen he te tiara intercept e hamata I ia I anei aurera I raro. Te slope o te hoe ia reni tere rā. E nen he e opa I te maitai aurera I te ino. Ua rau ta tātou mo hamatar a I roto I te ora rā nei. Hamata tātou I te mo horoar a tā e. Te weira o whanau hia I roto I te hamatar a teitei. Ua I te whanhor a mait ei. No wet hei, te whaaruru nei rātou I te motupur a whiwhi e te tano ore iahi o hia. E iauti e tere tātou I nia I to tātou I soreni. E I te hia mai to tātou ananhei e ihana roto I te wahi hamatar a. Then progress along a slope of personal progress. Roto rā I to tātou reni tere Our future rā. Te I te will be determined. nei e tu metia I te puai hanahana noa atu te wahi tātou e hamata ei. Wa I te o ia I te reira I roto I te tāta taparu, te tāta rawe I te hara e te hapepa. Wa I te o ia I te reira I roto I te tāta rawa ai, te terona e te terote. Aita e hio raa I hea to tātou hamatara. E ha fofa noa te metia I tā tātou e rawe e te mo mea I horua hia mai. A rotai ei te aone ini ai tā tātou hamatara, te rotai nei te atua ini I tā tātou reni te rera. I tā te atua numera rā, e rawe o ia I te mō mea atoa e tia iana I a rawe no te tauturu I a tātou I a huri I tā tātou reni te rera I nia I te rai. He can to help us turn our slopes toward heaven. E horoa te e prautumu I te tamaru a I te whaia tawhiwhi e hio nei I te mō whaia whan awa e. Hamata wau I ta uprau no ratou e wharuru nei I te whiwhi I te hamatara o te ora rā. Te whaia I whanau hia I roto I te wewe, aita e tae I te hapi rā, aore rā o ratou I roto I te utua whare whiwhi. O ia te whaia te whiwhi hia te tino te pai manawa, aore rā e hin aro pue no roto I to ratou mō tapa o tupuna. Mental health constraints or strong genetic predispositions. No te mau whaaruru a whiwhi I te hamatara a I te maina a hamana ua I te whaora I to otou hepo. E rawe o ia I ta otou paruparu I ni eiso iana ia wha I hia tonara a au I te aruwha ia I te o ia na hea I te whaora ia tātou ia au I to tātou paruparu. E whaite atu hou e piti huru whaituitor a no rātou e whaaruru nei I te hamatara a whiwhi. A tei, aro tei I ni ai ta otou wha. E hara I ni ai I te wahi otou I hamata ai. First, focus on where you are headed, not where you began. It would be wrong to ia taua ore hia I te huru o to rara. E mea mau ho I te reira, e mea tia ia hi o hia. Are ara, ia rhei roa to taua ra I te reira amatara a whiwhi. E whaia no te whiwhi e tapea I to mana ia maiti.
Wera he mataiti I muri, wa tawini au I te hoe pupu whea api no te oire no Boston, Massachusetts. Te rei la o rato e mea api ia I ruto I te ewaneria e I te mautiar a te e taritia. Wa an oir I wau I te uarofa e te u hape apea no te huru o to rato tiar a. Te hin aro ia whaitir I te mauti aira a te atua. Wa I te aira wau te rawe a puwe e no te whaite I te uhere I rato. Mea naroto ia I te oret a I te whaiti I ta umauti aira no rato. Tei amui mātou in ia I tō rato mau puai e I tō uite. With everything I knew to do, we Mata e rā focused rato together. I te whateitei I tō rato maureni terera. Wa mara maru noa tō rato tupura I roto I te evaneria e mea puai rā. Their growth in the gospel was gradual but steady. Today they have served Ua missions. rawe rato I tā rato tau mitioni, ua roa a te mauprautu I te hapi rā tua toru, ua whaaipoipohia I te hiero, e te ora nei I te ora a whaahia no rato iso e I te pai ohipa. A piti, atu I te whatu I roto I te rawe a hamar ar a I tō tō reni tere a. A tawini e iau I perititeni no BYU pathway no te au atua nei. Hamanao nei iau I tō parahit a I te hoe putuputu ar hei I Lima, Peru. Welder Carlos A. Godoy te tāta ao. A mataitai ai oia I te nahawa tata. E au e ua whaahia roa ona I te itera I te reira tata te I te whaaro. E ui mata mua hoi te I e mo piahi tuatoru. Penei te whiruri rau ia I tōna ra tau mai te ia toa te huru. Wa whaite Alda Godoy ma te urup upu. E tauturu mai te whatu I o tau hau atu I ta auto enenhe e tauturu I auto iso. E no reira atu I te whatu I roto I te ieipa. Wa prau te profeta Nefi. Na roto I te arofa e ora I tātou. Hope no atu to tātou I te toa toa. The prophet Nephi taught that it is by grace we are saved after all we can do. We must do our best. Ia rawe tātou I tā tātou tuhua e mea naroto rā I tōna arofa tātou e whatupu ai I tō tātou puai hanahana. Finally, let me share two areas of counsel for those with elevated starting No te points. whaoti e whaite atu wau e piti na whaitu I tō rā no te whaia e hamatar a teitei I tō rātou. A tei e tia anei e tātou ia whahehe ai no te mō hamatar a e ere nā tātou I whatupu. O pro atu o Rex Lee, pretiteni teito no BYU I tāna mau piahi. Wa inu tātou pa atoa I te pape noroto mai I te apo pape e ere nā tātou I heru. E wa tāmahanahana e tātou I te auhei e ere nā tātou I hamari. Ua I atua o ia I tāna mau piahi ia whahoi e ia whaai whahau I te apo pape o te hapi a te heru hia e te mau pionie nā mua atu. Vai te peu aita e wewehia te whaapu, te itanuhia e wetai e, Ene he te reira e riro I te whahoi rā I te tareni ma te whaohipa orehia. Feeling that we are thriving. Apiti, ia rotai an e tātou I ia I te hoe hamatar a teitei, e nen he te reira e haru ia tātou I roto I te wheruri a e, te rupe nei tātou, area te mau noara tātou I tō tātou reini I te hoe noa wahi. Wahapi te orome tua no Harvard, Clayton M. Christensen, te mau tāta manu ia roa e o te whea heiha roa e ia, no te mea ua nawa e, tō rātou te aturi raa, ia wharohia rātou e ia hapi mai no roto mai I te mau tāta atoa. Ua o mai Elder Dieter Christopherson ia tātou we imi ma te a au te ia whaari e ia imi I te whaatiti ei wharor a. No atu ia hiohia e mea maitei te mo mea atoa e imi a tātou I te rau e I hamaitei naruto I te pure tāmau. Aita e hior a e hamatar a maitei ane aure rā e mea whiwhi. E tupu to tātou ti ar a maitei roa ia tuuan e tātou I to tātou watua e hoa apiti no tātou. No aparo noa a nei au I te hoe tātaha api tuit o te imi no ia I te manu iar a o te hapi rā BYU pathway. Tata maramarama o ia e te ate I roto I tana mai mi rā ari ara, wahin aro o ia I te hoe pahono rā mai tātou te au nei. Wa whaite iau iana I tā tātou whanhaur a rāw e a tape a mai I te piahi e te paruru rā, e puahur a ua parau iana e, waurua te ie mau whanhaur a mea maitei an e. Te tumu mau rā tā mātou piahi e manu ia noa e, o ia hoi e hapi mātou I rātou I tō rātou te ar a hanhana. A wheruri ina, mai te peu e prohia I tō oto rara ta atoa e aita oto e manuia. E iauti e prohia mai nei oto e tamaiti e tamahine oto na te atua e rau e hanhana tō oto. Whaia era oia e pahano mai nei e, mea mana roa te reira. Te mota e te motua hine hoe o te mota meio a te taretia a te whatu o te tiar a ia tātou I riro e atahau ai te meitei I roto I te metia. Aita wau I te hoe atu whanhaur a e hor oar heine I tāna momero I te mo rau e no te tāwini,
no te whahoi rā, no te tatarahapa rā, no te Rirora'a e tata mai te ai, no mai te ai. No atu to tātou haamatitia i tātou i te hoe wahi teitei, i te ua o Ietu me tia, amene.